الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد ميدو جميعا لبنتي ريتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدي علم ريكو ذكر كرفا فوا حادثة علم ريا من ذكر كرفاني كيوا كجك فراتو مي حادثة كيادي فأصلهنني كيوا داري واري ekujja bonani timammen edduwa hegga sheehegge daro hegga waniko miha koromon duwe faaye asami bonani e sheehe waran awahan timammen naakuga asdi balashe war bodu kame dimawagenne molani teshe suwalu kure kine vihe konkala kame dimawihe erbone she duruwe devwashe erunne engeni kiya deve warwar bodu kameke komeke se dariwar vidalwani ehem emiha bunuma yakuga shehum enege dariwarun nayakuga emiha ge fahatu diye e shehu eru inne mi biskite ge darse devwan nasete devwan ote kiwade wan inne inne bagote gami miha mi ai em shehu enage eduma darus kam edukanda aluma fahuga wahaka medukanda aluma fahuga enage fahatu shehu wadagennavi shehu wayakuga shehu ge dariwarum wes mi akha mi wahaka kiyade we akha vidalane timanna wes diyame diyaru mi gendeveni saharayaka gaburustanakam mi gendeveni gendevenu etanga mistakum tojjei fawani war baawar ete bayakum mehun etana jamaay fawe ibba mehun ke mera kora wahaka ya mo koramda wahaka wes zikru kurave komeka shehu wadagatuma ayakuga eba mehun shehuwa jahaga medeni tam medeni magu hada deni den shehu eba monge tereyla fadiyeruga mewagotaki mihaku maruwegen ena waladu mattaka walugode konnunu iru e walugondo me fennani bodu naga harufa e demi wara ajabu ehnya nuwa dima nuwa kar aada khilaf kam ka wative mikama me shehu ge gata mediye komeka shehu vidalwani eta karige ehem walugonde konnash konefe e walugonduga ena waludash de komekas enage edumuge matin me shehu egote vidalo ema shehu ge baham balafe ebamemo e walugonduge kariga ehem walugonde konnani konnoneruge me wagotaki hama korin konno walugonduga oy fada ama e fada bodu naga arufay dem konnon walugonduga wes hama me onnani odi mehash e hay sabun shehu mi vidalwani ena emme furatama tebama gena waladu mattaka kononu walugonduga ena waladash den rajyege me rattakuga amalu kurave gota khilafa beru gawmatakuga mayita tirukurabeni foshigandum wakikuruma fahuga mayita wakin tirukurabeni rajyege foshiganda akuga me tirukurani komekas e mayita e tanu nagafa e foshigandum nagafa no ade echchakun nagafa e kawwala tirukuri wagutuga me wagotaki e harufaya hisaban eti tirukuruma akuga kulleka harufa harakak gadiga dumen araga medani komekas par biruwari halatege metibe ebbayako henetige mes vettigen diya komekas edungado maatiri wima dem balale ruga me fennani ekala harufa emihage gaga olamun gos moli hashiganda baruku fawaniko mena karwani baruku fe e harufa wani enaga moli hashiganda ekkon olala deshe vidal ya sa mawasawa fasalash fasalan fishuma yakuga
e harufa baaru kallima e hashiganduge kashita binda bindagen daadu fundu fundugen da adu ivigen die komese yaako gas bay komyo henatigen metteni komekes mi hadisa me goda dimame de shehu vidalwani mi konkujjen hijemi kobe minege aila mehu emunga gata timande gangosti balash bunima shehu goyagen e mihun dani e aila ga mehunga gata diyam e mehunga gatu gat mohna tawziya kiuma fawga den emunga gatu ge e zuwana ya behegotun suwal kurima e ba mehum abunani e zuwana ki ramalu kujjike namaves namada war farwa kodu kura kujjike namada war farwa kodu kura kujjike komeke se shehu ge delun karona wahari gendi e shehu vidalwani e akhunne vetiya ba mon namada meduga farwa kodon kurash komeke salgon mitanga kollam beenu aswalaki e kujjaki vedane faregga duniya matike zuwana ge faregga duniya matike golunu iruga vedane faregga war musandi mihakaves e zuwana vedane faregga war mashhur mihakaves e zuwana vedane faregga mistam geterega war maqbul mihakaves nuwata eena hasil kurum beenu vikantattaken hasil kurumattaka war gadala maseka kurum fahuga eenage e hasil kurum beenu vikantaka hisaba wasilwe eenage duniyega eena beenu ma kantatan hasil kufawa efada kujjaka vesena vegen hingada ename suwalake eena mussadi vegen eena mashhur vegen nuwata eena beenu ma kala mihakan eena vegen alugondu men eena meduga dekene kongatakan he tebe puluna suwalu kuravijje nama eniki kaamyabu mihen enuwata non hayya bunavijjakam gawana alugondu men deeni kon jawaben he suwalake ade mifade hen hadisa ngadi kiyala deena ಪಾಕಿಸ್ತಾನುಗೆ ರಶಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾರಿಲ್ ದಾಫ ಮಿ ರತುರು ಕುರ ಮುಂದಿಯ ಇಲ್ಮುವರಿಗೆ ಜಮಾತೆ ಮಿ ಜಮಾತ ಎರಶುಗ ಅನುವರಿ ಮಿ ದವೋಟ ದೆನಿ ಎರಶ ವದೆಲ ವರ್ಷ ವದೆಲ ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಮುವರಿ ಗೋವಾಗೆ ಗೆಮಿ ಹೊಂದನೆ ಕಬುರುಸ್ತಾನ ದಾರುಗ ಮಿ ವಾಗೋತಕಿ ಎ ಕಬುರುಸ್ತಾನುಗ ವರ ಮೀರು ವಹದ್ದುವಣಿ ಎ ಕಬುರುಸ್ತಾನು ವರ ಮೀರು ವಹದ್ದುವಣಿ komeka semme fahum me walude hashiganduge walude hisabum feshike me wahe me duwane memmena vesinge e hashigandum kange wasse duwani komeka selmerin wadagata mafawga e miru was duwan edima ilmerina mes engijje kommes kahala ada khilaf kame nuata kame onnana kammi walude fa warzuwana behegot walude fa miha behegot e memi hum beenuwi eenage hadisa ke eenage wahake ki kobato balam komeka seenage aila mehuga gata diuma fawga enege khabaru mi ahalani ahaliruge emihum me bunani eneki kirte qur'an balagen kiyenge mihen none eneki balagen nu balaves kiya kan nenge balagen vis kiyenge mihen none eneki manake magene ilmu takel libifa hori mihen none eneki namas ena meskita gos hatimu holuwagen inde ega agurtakuga ingili jassamon ena bonamunde ena kiyamunde komeduwa pues ena kiyamunde Allah subhanahu wa ta'ala mi guruwanuga wahi korwa fa me wani muli mistede enekana guruwanuga ti kojjek enekana guruwan kiyawa kawes eko ene enge Allah subhanahu wa ta'ala ga wahi basfuluga wani tedukan e mena bonaw me deni Allah subhanahu wa ta'ala mi basfuluga wahi korwa me wani muli mistede komeke sehasabon ilmure nenge jeenage e amaluge sababun kam maneki magena ilmutake libifane etas Allah subhanahu wa ta'ala meduge ena go loibbegge bodkamun e ila subhanahu wa ta'ala meduge ena gulumegge sababun ena egota kiyamundi heme ilmure midalwane enage amaluge sababun enage magga libun kam gummedu kurwen faharege ezwana emiha faharege nuedana duniyage ha mashhur miha kawes ena nuedana ha musandi miha kawes ena nuedana faharega mistagun geterege ha balagana mihekam gaves e maharmen duniyawi nazarakum balafikum gawana ma aharmen bunefan ene ki ha successful mihen nune duniyawi gotum balanama ene ki ha successful mihen nune e sabaki mashhur noima professor kan noima nuwata duniya bodu ingila ben nogenama nobel prize hoda fa netima e kala mihekam maharmen bunefan farege ena duniyawi gotum ha kamyab huri mihen nune ekam hagegatu hagegate ki
fenige media manzar malgon me emmene senge ichche ki amagama siradu korbe ummedu korwani Allah ge hadratuga ene ki kamyab mihe ene ki radu korbe kamyab hoda fa mehki lobeti ahun ukhtum Allah subhanahu wa ta'ala kirti qur'anuga basfule wahi korbe fi algon menne enge ei tedekkam wahi kommehen ecce gandi huwa basfulu nohi wahi nukorbies ecce gandi huwa nukorbe kamugaves Allah ecce bayan korbe fi tedekkan algon me emmene senge ekon eya ekugaves bay wahakatan Allah subhanahu wa ta'ala qur'anuga dhikr kurwani bay makhluqa tak gandi huwa koroma fahuga ei algon menna ecce kashawarukan yagin koddinu mattaka ecce warugadakan nuwate bayan korbe edige muhimukam mistakona bayan koddu mattaka kirti qur'anuga algondan engigen emme gina makhluqattake gandi Allah subhanahu wa ta'ala huwa wahi korwa fawani ash-shams suratu e ayatuga gunute suratuga Allah subhanahu wa ta'ala egara ecche gandi huwa basfulu wahi korwa fahuga e ilahuga hadratuga kamiyabuga ahlu werinnaki kobaka mani bayan koddewa Allah wahi korwa fawe wash-shamsi wa duhaha ira e iruge alikan gandewa wahi korwame wal qamari idha talaha e iruge fahatun da enduga e handu gandewame wan nahari idha jallaha adi duwaluge alikan faaluwa enduga e duwalu gandewame wal layli idha yaghshaha adi regandu wa enduga e regandu gandewame was samai wama banaha uda e udu bina korwi ilahu gandewame wal ardi wama tahaha adi bima e bim feturwi ilahu gandewame wa nafsin wama sawwaha adi nafsa e nafsu khalqu korwi ilahu gandi huwa korwa wahi korwame fa alhamaha fujuraha wa taqwaha timan ilahu subhanahu wa ta'ala insanaya de magu dekkevime hewkamuge maga enage nafsu taqwa veri kamuge nafsa taqwa veri kamuge maga fajr fahish not nubavege magu timan ilahu insanaya dekkevime efaga wahi kur wangwani qad aflaha man zakkaha e nafsu tahir ko fimiha e nafsu fafatakum tahir wa ko fimiha qad aflaha fahimiha ko hama kashwaru mes kamyab hoda kan kashware wa qad khaba man dassaha e nafsu halak ko fimiha e nafsu fafatakum emiyege nafsu kilabu ko fimiha wa qad khaba emiya ko nakamyab wejje kan kashware emiya ko nakamyab wejje kan kashware em lobeti akhum lobeti ukhtum Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga kamyaba nakamyab bina fami wani duniya matige ena hoda musnadi kamaka nuwate heda ena hoda masur kamaka nuwate duniya ge ena hoda kamyab ge macchaka chenno ei duniya matige ena Allah kiyamantrikan ada kurito nuwate ada anukurato ekamuge macchen Allah subhanahu wa ta'ala akhiratuga kamyaba nakamyabum labwa fami wani ehkam algon menna duniyage wa mistakun hataru bayaka bahale vidana ebbay kiyai duniyage wes ebami hun kamyab kuffa bay adi akhiratu ga wes kamyab hasil kuri bay devana bayaki duniyage nakamyab efawa bay ekam ka akhiratu ga kamyab hasil kuffa bay timmana bayaki duniyage kamyab hasil kuffa bay akhiratu ga nakamyab hasil kufawa bay nota nakamyaba kurimatila anje pawa bay hatarwana bayaki duniya gaves adi akhiratu gaves nakamyab pawa bay algon men amille kandalani algon men mige terevin wannani kon bayakatto algon men himeneni kon baygato ei algon men amille decide kurana kamen amille algon men kandalani mane kamen algon men ngoti e baharu libifo faragame sifulu nukurabati algon menna akhiratuga kamyab hasil kuru mattaka duniyage kamyab algon men guruban kuran jehene no duniyage kamyaba ekuga wes algon menna akhiratuga kamyab hasil kurvidan em algon mi darusga tebe fulane dembenu wa nasihata ki no de dembenu wa message ki duniyage wes kamyab ga ahulu erikam ga washe mitaga dariwaru messe batibi dariwaruna mes dembenu wa message ki duniyage wes kamyab ga ahulu erikam ga washe duniyage wes molati mi hunkam ga washe
muslimun aba jehe miyedu duniyega wes hagegatu ko professional unge level ga ginabaya kutibe muslimun naki mige kuriga wes islami ummatu ko kuri koduga wes muslimun naki duniya padti ingilab take genabe miyedu ge science and technology ge fashion kam gawa gina ilmu take me duniya taaruf kuri bayaki muslimo ema duniya vi gotum wes kamyab hasil kurma ki wekkame ekam wes gadala masike kurash eya ekuga ආඛරතුක කාමියාබි හාසිල කුරමන්ට කාවස් ගදලා මාෂක කුරාෂ එකම ආඛරතුක කාමියාබ හාසිල කුරන්ෂේ කියාෆා අලකොණ මෙන් දුනියවේක මක්සද හාසිල කුරන්ෂේ කියාෆා අලකොණ මෙන් ආඛරතුක කාමියාබ නැතිකොම් හලාකු කොල්ලා ෆද කමෙන් අලකොණ මෙන් කොග්ගෙන්නුවාන එෆද දාරාක් අලකොණ මෙන් ගොස් ගෙන්නුවාන සබකි ඒරුන් අලකොණ මෙන් හිමනේනි දුනියේක කාමියාබ හාසිල කුෆවා එකමකෝ ආඛරු නතිජාග නාකාමිය බෆවා බයකොංග ඒරුන් අලගොන් මෙ බානේ හගීගතු ගනාකාමයාබ ගහල් වරින් කව එම කාමයාබ ගහල් වරින් කම් ගවාන මාම් බේණු කම් ගානම දුනියේක වෙස් අදි ආඛරතු ගාස අලගොන් මෙ කාමයාබ හාසිල් කුරුමට්ට ගමසෙක කුරම ෆහරග්ග දුනියෙන් අලගොන් මෙ කාමයාබ හාසිල් කුරුමට්ට කා කුරම් මසෙක කුරා කමෙග්ගේ සබබුම් අලගොන් මෙ ෆහරග්ග දීනී ගොතුන් අලගොන් මෙ කුරන් නුජේ කන්ත තක කුරන් ජෙහිවස් දාන එම් වෙජ්ජ කම් ගවානම ෆහරග්ග අලගොන් මෙන්ගේ දීනට්ටක අනොත අලගොන් මෙන්ගේ ආඛර කාමියා බාසිල් කුරුමට්ටක ෆාරික දුනිය වේ ගොතුන් අලගොන් මෙන් ඕදා කාමියා ෆාරික මඩුස් දසාලන් ජෙහිදාන එම් වියස් යගින් කරම යෙච්චකි දුනියේක කාමියාබකි අබදුස් මරක නා කාමියාබ මෆෝගා ෆවුම් වෙස් කාමියාබෙන් හාසිල් කුරුවිදාන එච්ච දුනිය වේ ගොතුන් අලගොන් මෙන් එච්ච සැක්‍රිෆයිස් කුරන් එච්ච දූකොල්ලන් අලගොන් මෙන් ජෙහිලුන් නුවාම්බි අල්ලාහ්ගේ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හදීස් කරවා අංගවා ෆවේ innaka lan tad'u shay'an lillah Allah subhanahu wa ta'ala takatiba evves kame dukolla fikam gawanama illa badalaka Allah bihi ma huwa khairul laka min Allah subhanahu wa ta'ala tiba dukolli kama pure ma hewkam bodwege ma kama kon ege badalu devwana algon men adu ahane ಸುಲೈಮಾನ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂಗೆ ವಾಹಕ ಎದ್ದುವೈಗೆ ಏಕಲೆಗೆ ಫಾಣ ಅಸುರು ನಮಾದ ವಡಾಗನ್ನ ವಗುತೆಗೆ ಏಕಲೆಗೆ ಫಾಣ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಫೆನಿ ವಡಾಗನ್ನವಣಿ ಎ ಫೆನಿ ವಡಾಗೆನ್ ಎ ಮಂಜರ ಏಕಲೆಗೆ ಫಾಣ ರಿಯತಿ ವಡಾಗೆನ್ ಏಕಲೆಗೆ ಫಾಣ ಎ ಮಂಜರ ಬಲ್ಲವ ಅಜಾಬೆ ಹುಂಡೆವಿ ಹುಂಡವು ಮಗೆ ನತೀಜಾಗೆ ಗೊತ್ತು ಏಕಲೆಗೆ ಫಾಣ ಅಸುರು ನಮಾದುಗೆ ವಗುತು ಫಾಹತ್ವೆಗೆ ದಿಯೆ ಏಕಲೆಗೆ ಫಾಣ ಬೇಣು ಫುಡೆ ವಡ ಅನುಗನ್ನೆವಿ ದೇವನ ಫಾರೆಗೆ ಫದ ಕಮೆ ತಕುರಾ ಉರಾಂ ಎಂ ವಿಮಾ ಏಕಲೆಗೆ ಫಾಣ ಯಸ್ತಕ ಲೋಬಿ ಕುರಪ ಹಾಲುಗಾ ವೆಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಟ್ಟಕ ಎ asta guruban korabbi Allah subhanahu wa ta'ala attaka ekale faana lobi korabba ech guruban korabbi ma ege natija ege gon nikan deke wada ganna Allah subhanahu wa ta'ala ekale faana wa kiya mantri koddebbi ekale faana duniyege evves bayaka nodevwa fada ara bara verikan ekale faana Allah subhanahu wa ta'ala medori koddebbi Yusuf alayhi salam ekale faana angenaku haabatu hori magame gori riti angenaku zineya musheli induga ekalege faanu ekamu manavegen Allah subhanahu wa ta'ala taka ekan ekalege faanu dukollevi jalabes badaganne manjehi badaganne e namaves ekalege faanu ekam taka swarwal nubahatta Allah gurhe bodigatum hasilwa mati ekam kogge kam gawati ekalege faanu e nuba amal guruban korbe ekan dukollevi natija ege gotum Allah subhanahu wa ta'ala ekalege faana misruge khazana takuge berikan ekalege faana Allah subhanahu wa ta'ala mimor koddemi Nabiya sallallahu alaihi wasallam gari ugavi mu'min takum muhajirun ibamuge getora ibamuge ahlu verin dukoffa Allah attaka ibamihum Makkah dukorwa Madina hijru koren jehi wadagati ibekalun Allah attaka ekan kam qurban korbi Allah subhanahu wa ta'ala ibekalunna duniyege berikan devvi Abu Bakr gufana Umar gufana khilafata ballava duniyega eruga muslimun emme baruga takama dawwa koramundiya ruminna farisi muslimunga kurimatiga ibam kudaka puja hanjum manake muslimun duniyege supapava hodi edu sorga ei Allah attaka ibam ejjitega dukolliti Allah ege badal duniya matiga devi midakani duniyege kamyab kuriwa akhiratu kamyab kobato duniyege Allah subhanahu wa ta'ala ebeka kamyab devi mi ummataga nabiyya sallallahu alaihi wasallam tevis aruge terega muli duniya badalu kurabbi ekalega faanu mi duniya du korwa wadagandevi kamyab ga ahurweriyege gotuka
mi muslimun dakka wahaken muhammad kani kafir takum wes ibami hum wes kaburu kore duniyage emme kaamyab emme molatiya mihunge wahaka gande unta duniyage emme badati influence gande satibi mihunge wahaka ganderuge emme matiga ibamunge emme mati listuga ibami hun zikuru kore nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge namfur mi kafir takum gawahak me dakka ema muslimun nen ibamunge deenuga hifattagen tibeves ibamunge deenuge terege deenuge tarahage terege ibami hum ulegen wes muslimuna kaamyab bes hasil kurave emma algon dembe numa nasoyata ki algon men duniyega kaamyab hasil kura masekke kurashe ki nekkame none duniyega arastu kuranga baje duniyega uleti duniyega ilmu ugenenga baje duniyevi kotun algon men tarki wanga baje eki faraga masale no muslimunge terega musadi me sufel usman radiyallahu anhu ki musadi bekale hame gota muslimunge terega scientist me sufedunu muslimunge terega base verika mufedunu ema muslimunge gotuga tibegen mes algon menna me duniyega kaamyab hasil kore vidana ema ekamatta algon men gadala maseke korombi fahariga duniyega matiga algon menna ekam ku dima vedana masale engei muslim kam gavies kafir kam gavies algon menna kiteme waraka duniyega algon men kaamyab hasil korom ulunu kam gavies ei kaamyab ke algon mege ammati gonne ichkan nuwati farega kaamyab nove singada farega kaamyab nove singada ehem weeba algon menge kaamyab algon men eti hutta ganwa algon menge focus nimma ganwa ne duniyavi kaamyab hisab evura bodan evura duran algon menge baje visna ema mi kaamyaba ki hamayikani duniyage kaamyabe nune e maseke kura haruga ege faatuga adi evure ma ituru kam bodwege ma molwege ma kaamyaben bave eme e kaamyaba hasil kurumat takaves gadala maseke kurama hingas Allah ge nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurava fa basfudege asfa ve man kanatil akhiratu hammuhu miyegge horihaves maqsadaki no de ena maseke kura echke akhir kaamyabu kurun kam gawa nama ja'ala Allah ghinahu fi qalbihi Allah subhanahu wa ta'ala enage hituga e musadikan lavwane hingama jehun lavwane wa jama'a lahu shamlahu adi Allah subhanahu wa ta'ala enage beenu makantatta geenattaka jama koddewane wa atatu dunya wa hiya raghima adi Allah subhanahu wa ta'ala ena dunya wes emiheka mimor koddewa akhiran hodu mattaka gadala masek kofikam gawanama Allah mi wahi kurbangan waade wodi miganna mani timen ila meka akhira bes devwa hoshime adi e akuga dunya wes meka timen ila devwa hoshime wa man kanat ad-dunya hammuhu ego miyegge huriya wes maqsadaki enage huriya wes beenumaki dunya hasil kurun kam gawana dunya wi gotun amekani successful miyekam gawan beenu kam gawana kaamyab wa beenuma miyekam gawana Allah wahi kurbangawani ja'ala Allah faqrahu baina aynayhi Allah subhanahu wa ta'ala enage tuga faqiru kan davane وتينا كدلوك مدوغا فقير كلمانه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له أدي الدنيا إن الله سبحانه وتعالى إنا يندبانه إنا ليوا فوا ممر فيوا إتروج إم إنا كامياب ليوا فوا كم غوان منا الدنيا كامياب بوم سوتي إم أرغون من نفعنا الدنيا مسك كوكمس بايفارا مكامياب بنو مكي هنگا فاني كم نوته بدانك කාමියාබ හාසල කොෆති බිමියුන්ගේ වාහක අලගොන මෙන් අඩුවාර වර ගිනෙන් අන්නane මෙහුන්ගේ ලයිෆ් ගේ මෙහුන් නාකාමියාබ දකක කුරිමති ලාෆුරි වාහක එමිහුන්ගේ නාකාමියාබගේ වාහක අලගොන මෙන් ඒ ෆහුරවරි කමායකුගා එකන් අලගොන මෙන් එදක්කනි එමිහුන් තාරිෆ් කරවේ එච්චගේ කුතුගේ වාහක එදක්කනි එමිහුන්ගේ හයාතුක ෆහුකොළුගා නමස් කාමියාබෙන් හාසල කොෆ වාති අලගොන මෙන්න කන්නේගේ මසෙක්කෙත්තක කො ෆහුගාවස් කාමියාබ හාසල නුවේ දුනිය දුකොෆදී කිත මිහුන් කම එවස් වල දාන පයි එවස් සමවර ගිනා දදක වෙස් වේදාන පයි එම දුනියේක කාමියාබ කේකේ අලගොන් මෙන්න ගැරන්ටි ඔන්න ඉච්චනෝ එකි කිතම වරම් මසෙක්ක කුරිකම ගා වෙස් පාරේ ගාලගොන් මෙන්න ඒ දුනියේක කාමියාබ නොදි බිහිඟා දා එහෙමකන් අල්ලාහ් වහී කර වාංගවණි මං කාන යුරීදු al-ආජිලත අජ්ජල්නා ලහු ෆීහා මා නෂාඋ ලිමන් නුරීද දුනියේ හොදු මට්ටක දුනියේක කාමියාබ හැම එකනේ දුනියේක කාමියාබ හාසිල් කරු මට්ටක හැම එකනේ දුනිය හාසිල් කරු මට්ටක මියක මසෙක්ක කොෆිකම ගාවන අල්ලාහ් වහී කර වාංගවණි من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ما نشاء تمن إله إرادة كربي بركة لمن نريد تمن إله إرادة كربي على كد دباه شيء إبس بينو مك هو ده أمن نك دبانا مك الله وحين كربا
eves devani kombe ka Allah iradu korbi bayaka iradu korbi mimmaraka ekam ka akhirat ga kamyabi ge tafaadaki akhirat ga tafaadaki akhiren hasil kurumattaka meyaku masek koffekam gawanama eenaya akhirat ga kamyab libene guarantee e guarantee chingi ekamattaka masek kuram beenone ikhlas teri niyata aguga masek koffekam gawanama eeti Allah subhanahu wa taala meka devana ei yagin echingi e duniya ga kamyab ga wahenne akhirat ga kamyab ennuwana em vi malgon me e hasil kurumattaka masek ette ko kuram e sabagi ekamattaka masek kuram me fail ennuwana ekamattaka hasil kuram masek kuram me ko fail ennuwana Allah wahi kuram wangawani waman arada al akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura akhirin edigen arada al akhirata wa sa'a laha sa'yaha akhirin edigen ekamattaka masek ko fikam gawana mati men ila subhanahu wa ta'ala emiyaka e akhirat devwa hoshib fa ulaika kana sa'yuhum mashkura ibam e kuri masakkata ke shukr dibigam mane masakkata ke mane ke badalu libene masakkata ke gellen wegen nudana masakkata ke em e yagin kame emmi ma algon men duniya ga kamyab hisab algon men ga kamyab nimman udambi akhirin algon men hasil kurumantaka masek kurame mi sababattaka e duniya kamyab ki e hame kani kamyab ben Allah wahi kurwangawani la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun narakavanta verinna suwargavanta verin hama nuwane la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun suwarugege ahlu verin danne eye hagigatu ga kamyab hasil kufawa baik e hagigatu kamyab hasil kufawa baik em ei nimu manaki e fawga den ituru na kamyab nannane kamyabi yege em e algon men hasil kurumantaka maseka kurambi kudu misalen algon jahalan duniya wi goto algon men misalaka football match ga gagana ko nodiya minute mi kulamu midani balama hinga ettimakun e aganda addiya waraka minute nuwati addiya first minute wande misalaka emihun kulefana mola emihun oydana ane mihun pura eggola kuriga wes ekamaku algon men champion kan deeru algon men nubalane e nuwatiya minute ke terega emme mola kuluni kombayetto onota emmegine bodagen kuluni kombayetto onota me furatama koluga emme mola moti kombayetto algon men champion team howaruga tashideeru galgon balana abudus emme fahuwagutu ge referee ge kashiganda aykuga emme mole fonnani kombayetto em vejjam faharegga emme fahuwagutu koluge terega emme fahu minute ga natija badaluma ke kashigama kam emme denge natija badalu vejje kam gawana denge a hisabum ekkala kiteme gineeru wande mola bayaku me kulunu kam ga wes nimigen daru ga hama anetti mo mole vejje kam gawana e bayaka tashidi bigem bidan bona mole waha ke ki nime eruga mi anna natija ennun hay asdu muhimmo ichaki ennu algon menna asdu muhim wa ichaki e mahama egota duniyage kamyabi wes algon maruma yakoge duniya kamyabi enemunita duniya kamyab boduma ke masale ennun duniyage leeru algon menna nge hama kamyabe gogutuga bediwes da ekam den algon men misnane mi mitanga waanga dekum fesumugo korin algon genan hadisai misaraka e hadisa ga ewa zuwana enage hayatuge ena warbodu kamyabben hasil kuffa misaraka evani eka maruwa bagutuge ena efada harten algon mennen efada harten meduri ban algon men edena to suwalaki algon men nede sabaki ena maruwegen dieru ena ge emme final natija ge emme fahuge natija ko ba fail sabaki den efoge ena kanne kamyabe den oti usna kamyab emmejje kama gawana me emme fahuge kamyab ei algon men hasil kuran hagigotuge emme bodan algon men ekattaka maseke kuran je nechegi sabaki koba sabaki duniyage na kamyabi yaki ege fahuga kamyab hasil wanacche duniyage kiteme na kamyab hasil kofati be bayak fahun e maseke kogen kamyab hasil ko febori ekam ga akhiratuge na kamyabi ge ege fahuga den kamyab nanna na kamyabi ege hama efadai akhiratuge kamyabi yaki wese kamyab um fahuga den fail nuwana kamyabi ege emi malgon me kamyab hasil kurmattaka masek kuranga jeni Allah wahi kurwanga ni faman zuhziha anin nari wa udkhila al jannata faqad faz naraka in salama kurba suwargo wadwe jami'a danna se faqad faz emi ku kamyab wajjikan kashare Allah mi wahi kurwana Allah subhanahu wa taala mitaka bayan kurwana algodannu me bunani kamyab wani kombeka Allah mi wahi kurwani naraka in salama be suwargo wadwe jami'a danna se faqad faz eye kamyab hasil kufawa mi وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور دنيا في حياتك هم يكن وجودك فلت يتشكم كمان وينوي
එම සුවරුගේ වණුම ෆහුගා එවස් අලකු සුවරුගේ වදිජ්ජ කමුගා වානම දෙන් එන සුවරුගේ කුන් දුවා කිස් නොකුන්නා දැන් සුවරුගේ කුන් එන දුවා කිස් නොකුන්නා ඒකම හදීසේ ගන්නනි සුවරුගේ මිස්තකුන් වනීම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා සුවරුගේ හුරියා අහලු වෙරින්න දවවත දෙවානේ ඒලා සුබ්හානහු වතාලා බද්දල් කුරුමා එම්මිහා මිස්තකුන් වාදියකන් එබැමුන් ජමා කරවෙන සුවරුගේ හුරියා අහලු වෙරින් එම් වාදියක එබැමුන් ජමා කරවෙන දැන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ කුරුසි කොළ එතංග බෙහෙට්ටේ කුරුසි එමිකෙන ගොණ්ඩියා බහුවතුම් බණඤ්ඤා දැන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එබැමුන්ගේ මතින් එබැමුන්ගේ ගාත බොඩි ගන්නවානේ ඒෆෝගේ වහී කුරවානේ කොබාහේ තිමන් ඉලා සුබ්හානහු වතාලා නුෆෙනි තිමන් ඉලාහන් අලකොන් කුරේ අලුතකුන්නකි යා අහ්ලල් ජන්නah ඒ සුවරුගේගේ අහලු වෙරින්නේ තිමන් ඉලා සුබ්හානහු වතාලා හදරතු ගතිය බෑමුන් එදේ හාදා යවුමුල් මසීදි ෆස්අලූනි මියදකේ මි ඉතුරු කරවමගේ දුව හේතිය බෑමුන් බේනුන් කමකම් මියදු එදේශි අලගොන් මෙ මිස්නම් මි දුනියේ ගලගොන් මෙන්න param mussadi miha kumsalaka awma fa galon men gaatu billion ar kumsalaka awma fa galon men karen obrani beenu kamakan edeshe timanna deena me bonnejikam gan algon men himmachi genes kanna me algon men edene kanka bara baamar kankan algon men beenu maane ena mes duniya ga adi kitana mussadi mihkam ga duniya ga huriya ade mi mussadi kama huriya hazana huriya faasa libi furi mihkam ga vies ena nukodde wen kanka me hunna algon men beenuma kantata kutere nukodde wen bike kanka ma ga sunna misalaka aalaga mihku marwejje nama ene alakun diruwanu genevenata ekon mi kaako algon men gaatu ko miedu mi edeni suwaruge wanima kaako mi edeni algon men gaatu ge edeshe debba hushime alam tako ge verila komme kamakamme kududu manta odigema ilahu algon men gaatu ko medeni edeshe etimen ilahu ga alunne suwaruge gahalu verine edeshe mieru timen ilahu tiyabamum edunu komme kame debba hushime ema suwaruge ge emme dashu darajaga miya wes ena hi furenden ena beenun haechen Allah subhanahu wa taala ena debbanaka mambe adi eya ekuga eenaran handan netipa hori bayin newmet takuga matin eenan Allah subhanahu wa taala handuma koddemba e fawge ekankama eena eduni me ekankama seena meduri koddemba ekankama seena debba hadise gas ve qudusiya hadise gas ve Allah wahyu qur'ani law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum law anna awwalakum tiyabamu geteren emme furatama miha feshige wa akhirakum tiyabamu geteren emme fahumiha hisaba adam alayhi salam feshigen qiyamah ame dade mibimmachen annan huriya mistakum wa insakum wa jinnakum adi amekani insanu na visnu insanun na jinni qamu ala sa'idin wahidin e huriya mistakum ettaka jamave ebbimaka jamave fasaluni denti men ilahu gadartun ein komme miyako ena hitan edeya kame ena gitan araha kame ena beenum waha kame timen ilahu gadartun edi fa'ataitu kulla wahidatin mas'altahu ena ede huriya kame timen ilahu emiyaka mimor koddevi kamuga vies tasawwur kolleva mistakunga adadu ginawana mimor adam alayhi salam fasiga qiyamata me dane midekka amakana mumununge waha kenno kafarum simene goto huriya mistakun ettaka jamawani huriya insanun na jinnin ettaka jamawani jamawa mafawga algon men geteren komme miyako emiyegge hin furenden Allah gadartuga kanka men edi dannawani ena ge hin furenden Allah subhanahu wa taala ena huriya acce devikam ga vies Allah wahi kor wangawani ma naqasa zalika min mulki shay'a timen ilah subhanahu wa taala ge hazanai timen ilah ge milkiyatun ekacce bes madunwa hotte e riwayat gannani ma naqasa zalika min mulki illa kama yanqusul mikhyatu idha udkhila al bahr timen ilahu ge milkiyatun madunwane tiyabamu ge tere miyaku tinohe kanda gambala fanegima e kandum uniwa min marabes kandu kochito uniwani me obadati kanduda ovva algon men tinohe gambala nagafikam gaana me kandu kochito uniwani emin marabes Allah subhanahu wa taala ge khazana nge besechin uninuwane ema ila subhanahu wa taala algon mengi gaatuga mi ituru koddew man edeni emejje kam gawana ma algon menna kiha agena niumatteken algon menna dibena to tasawwur kollabba enunto kaamiyabaki ema etana wanuma fahuga algon men beenun komme echen abalibe duwa ko wes nimu mennen hayate duwa ko sita ko algon men wenno kunnan
em Allah wahi kurwan tiba um beenu mani kun kamen emihun bunane adda badu kur wi ilahi be ilahuge ruhi bodi katu tiba men beenu me Allah wahi kurwane tiben ilahu tiba me unna medu kofa wadigen winama tiben ilahu tiba mun suwaruge nuwadde wi muhe em Allah subhanahu wa ta'ala edum feshigen eba munge macchen ilahu rahmel liwa hunte dua kwesti men ilahu tiba munge macche kofa wadu nu gannawa hushime ko bate ugur bod kamiyabe em e kamiyab alugod men hasil kurumattaka masika kurma hingash eves alugod men hasil kuran gada ala masika kuran je kameki duniyege kamiyab hasil kurma masika kurafade mitanga belene verinu mesalwon dem beennu ma nasoy hataki dari warun algon men duniyawi gotun kamiyabu mihakan hadam algon men masekke kura fadai ekudinnaki kiyawaga molo kodin kam ga algon men hadam beennu ma fadai ekudinnaki ibbeki doctor kam ga algon men hadam beennu mani anebbeki pilot kam ga algon men hadam beennu mani anebbeki gawmuge rais kam kura bekum ga hadam beennu mani nuniyam counselor kam ga hadam beennu ta algon men nenge algon men tege darinna medu kura ummedu ta duniyawi gotu efada kamiyab ga ahluwerin kamuga algon menge darin heduman algon men masekke kura fadain e darin nan akhiratu ga kamiyab hasil kurumatta ka masekke kudde bakum algon men wama hingash ekamatta ka masekke kura bash ema darin algon men sukule fonuwan hagadi sales pay gunota hayjaran algon men e darin nida fowwa ekudinge nuruhum algon men nagagen skulan mi fonwani hama efadai ekudin fatis namada ves nagguwas ekudin namada ves ahluweri kuruwash sabaki qiyamatuge kamyabe nolibene e namada farwa koda kura hujjakash emme ekan ekudin kibaga hanuwash kudin emme kudairun surafesgen dini kankam ekudin hanuwash e algon men mi dennevi kamyab hasil kurumattaka algon nudannam farig gawesh kudin duniyavi gotu molati mihun kam ga hadam masike nukurash ekam ves kurash ekamattaka algon men masike kurame e ayeku galgon men handa natta anudami algon men gina fara school ta go snota enun session ta go ga duniyage kamyabige waage ki waran amukon adu ve waage take ekam akhiratu kamyabige waage ki magine kon algon men adu waage kom nuvedana e mi matam pol bodan e bayan algon mi emphasis kurvenota e bay tam pol boda baaru gelani danna mole waage ki eyan algon men boda samarukan de mahingashi e kamyabi dariwaru nan hasil koddinu mattaka algon men mes kamyab hasil kur mattaka adi kudinna kiwes efada kamyab galwari kam gaadu mattaka masek kur mahingashi lobe takhum duniyage nakamiyabiya akhiratuge nakamiyabiya wes farat tafat kuremes mitanga faaw kur fade duniyage nakamiyab vejjiya faharik galgon men nan adi masek kugen kamyab hasil kur vida ege ta misal ta galgon men duniya fennamu se bade fennames fennane nama wes akhiratuge nakamiyabiyaki mi algon akhiratuge kamyab samarukan denje sababu mi kiya den beenu mane kivek ka algon me e boda samarukan denje hedi akhiratuge nakamiyabike nakamiyab wejjakam gawana den devana chance algon men kon nodi beena den devana fursaten algon men kon nodi beena alun ekam muraja ko algon men e kamyab hasil kurma masake kuraka Allah wahi kurwanga wana hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un ebamuge gata maruwanne hinduge ebami hum buneye qala rabbi irji'un ekere nuba kan tattaku golefa wamiyo duniyage ebamuge faafataku ga aragu efa wamiyo ebamuge gata maru ama denya hisabun benu mani tawbawa islahuwa ema ebamu mi duwa korani adwa badu kor bilahi irji'un timmen devana fursat devwa faande devane duniyage hayaten embure diume devwa faande erun timanna akhiratuge kamyab hasil kurumatta kaas masike qur'ana ekamattaka timanna gada ala masike qur'an me Allah wahi kurabanga wani kalla innaha kalimatun huwa qailuha ehna nuwana hama ila ehna kunwana ei hama ke neena ga durum beero ko da bastake wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun qiyamata me danden ena unna tan ki barzakh ge alam eme duniyavi gotun algon men duniyavi kantattake ga masbul we aakhiren algon men andana taala fa wani ko den kulliye kan algon men gata maru atu wejje kam ga wa nama den efawga den andum kuram denen algon men ke ituru chance nodi bene kam e kamyab hasil kuran emuri duniyaka annakash ema abadu algon men amil nafsu muraja ko islah kur mattaka maseko kurme Allah ga nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kur wangawani al kaisu hagigi buddhi veriyaki man dana nafsahu wa alilma wa amil lima ba'da al maut hagigi visnun tunu bayaki hagigi buddhi verinnaki madamaya taka emiyege amaltan islah ko rangal kurami hay man dana nafsahu enage nafsu hisab kurami hay wa amila lima ba'da al maut maruma fawga den ena baddal kurangon hayata tayyar wa mi hay
wal aajizu adi emme nukuledun terikon hori mihaki man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani emiyaage nafsu faafataku keteriya dukollafa faafata kuramun nubakan tatta kuramun Allah timanne iradu kurwe faafa busawade wan timanne ke muslimeke iradu kurwe suwarga waddawan migotum gole mi hunde wal aajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani Allah gadatum borti ummeedu tek kuramiha eme ifada bayakum galgon men nuami nabiya sasame baya korwani ifada mi hunne ke emme nakame baholu renote eba monne emme nukule de bayake me ifada bayakum galgon men nuami ema lobe takhum lobe te ukhtum mi duniyawi hayata hisabun algon menge kamyab nimman nodama hingash algon menge kamyabaki mi duniya nimmu mafawga akhiratu kamyab hasil kurumattaka algon menge focus gunota algon men masake kurmi duniyage kamyab ayeku gaves akhiratu kamyab hasil kurunka hadama kurwash algon nimmaru kurige mitaga ekom hadisa gadi kiyala den beeno ei algon men hiko gen numana faharek gaves algon men duniyega beenu gotakam ulefa algon men hiten iriya gotakam ulefa algon men giyame dum kamyab hasil kuravi daanekam nuwata en gotaka dannawakam gaanama algon men fili daanekam Allah gadaratu ei numana algon men kamyab hasil kuram beenu kam gaanama algon men ge ituru option den Allah subhanahu wa taala kiyamantiri kan ada kurum fiwa ei ituru gotaki ei algon men balagan wan algon men o choice ge gotuga komme gotaka duniya duko falgon men daan jawnu kam gavies farega bay me onna ki baliyan duko oy maruwan ji daana bay anebbe ki kanduge terega aragoga maruwan de ji daana bay anebbe ki farega alifanu adagam singa daana bay komme gotaka duniya miha ko netigen diya kam gavies algon men naka Allah subhanahu wa taala hadarta ko nu file neila hadarta algon men daan je emme e daan je duwan algon men tayyaru ame je nabiyya sallallahu alaihi wasallam algon men bayan ko diwa fa hadisa geve kana rajulun mimman kana qablakum tebamga kuriga ummatuga wiye bihaku qad raqasahu Allah malan asrafa ala nafsihi enaki muslimiye duniyega mudawarikan libifawa mihe duniyega muslikan libifawa mihe algon man bunafana duniyega kamyab hasil ku fawa mihe kevis komeka swara muslimiye asrafa ala nafsi enaki muli hayatuga kom fafa ku fawa mihe falamma habarahu al-maut enaka gata marum yannani ene gata marum yanna anna wagutuga mi wagotaki enage darin ena ekkurani ekkurma fo enage daringe gata ko me bonani tiaba mag bappa abe gutun tiaba bonani kike e mong darin bonani bappa ki rangolo mi hek ena bappa me bonani mode emiya me bonani timanna ki Allah gandi boname timanne ki duwa ko sevamale ko fo me nonu mulim faafata kuga timanne ki hayan edu ko fo mi hek Allah gandi buna metimanna migotuga maruvejje kam gawanama Allah subhanahu wa ta'ala timanne saza devwana miga kuri ummatuge evves miheka devwa fanuwa waruge saza manike ene birugati Allah subhanahu wa ta'ala enaya azab devwa fani kamattaka ema den ya sabun ene beenum wi ila gada bon firene gote ema ene me hediyechge enage darin ekko fa darin karege mebonani فإذا مت تمنى مروجكم غوانما فأحرقوني تبا تمنى اندالاش ألفانو اندالاش فأحرقوني ثم اطحنوني دنيا فوقا تمنى اندال ما فوقا يكاشيتك أليتن يكوراش يكور ما فوقا يجيتك تلا فندو فندو كم يمون كوراش ثم اطحنوني ثم انظروا يوما شديد الريح دنيا فوقا تبا ميم بلاش غدا كاندو غدا دوه فذروا نصفي في البر ونصفي في البحر دين تيبامون يالتن هفاغوس ابا تيبامون كاندوغه تري غيروالاش ادي انبا تيبامون بيموغه تري واغه تري بوروالاش فوالله الله غندي بنمه لا ينقدر علي ربي لأعذبني عذابا ما عذبه احد من العالمين او كما قال عليه الصلاه والسلام الله غندي بنمه ene bunani Allah gandi buname timanna migotuga marwejjina manota Allah subhanahu wa taala timanna devana fara heddawma kuladumante wadige maanama miga kuriga ummateka duwa koes ummatuge evves insanake devwa fa nuwa waruge sazae timanne devwa faaneke matteka timanna birugane e megotan adash hadis gannani enage daringe kiben ena ahadu kashawar hifani ahadu kashawar hum fawge ena mihun egota kanta qur'ane kama yagin kan deni ma komyekas ena maruwe midani ena edunu goten enage darin enage hasigondo andalafa
ena gaji kono tak himun koffa fudu fudu koffa e jiten ibba waage teriya anibba kanuge tere girwala Allah subhanahu wa ta'ala kumme kam kuludu mante badige ma Allah kanda wahi kura wangawani ijma' ma fiik tibaage tere girwala gon huriya mashitake gennash waya wahi kura wangawani ijma' ma fiik tibaage tere burwala gon huriya alitake gennash yasin suratu Allah wahi kura wangawani algon memme beskiya ayate innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun Allah subhanahu wa ta'ala ilaga amru fulu wakan kashwari ila subhanahu wa ta'ala kamaka irada kurave fe nama wahi kurave kun washi fayakun ha sabe kom bede eme ilaga amru fulu awma aykuga ekkalamiya eenage hashiganda furana aykuga wagutun Allah ga darbara hadiru kurven ilaga kurfulu machan hadiru kurven wahi kurvangavani mola dinavadiga mahal wahi kurvangavani kivve gotakantakku ene ubunani ya rabb ya Allah makhafataka ya rabbi ibe ilaha birunneti manne gotakantakuri ibe ilaha birunneti manne fadakantakuri kommegas nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurvani fatalafahu Allah faghfara lah ena Allah taka biruweti umattaka nika misna undagan Allah subhanahu wa ta'ala oga wantaka enage hayatu faafata kufu mi ekamako enage hayatu fahukoluga Allah biruweti viitive ila kadaba birugati tive e Allah arpad lobodi gannawa kama ila hameduga biruwetivu ehme birugati di ekamattaka Allah subhanahu wa ta'ala enaga machan oga wodigen enage faafata fusawade wasoruga weddevi dannawa me ole wahage ki algon men komme gotaka duniye duukoffa daanjewunu kamga vies algon men hashigon andali kamga vies komme gotaka algon men duniye netigen diye kamga vies algon men na baddalu qur'ane hayatiki ei e algon men na filene hayat none ei kiye emme e hayatuga kaamiyaba naakamiyaba algon men abe jehe miyaru surfejigen kandalan algon men waani kaamiyabu ga halweringe teregato nuata naakamiyabi ga halweringe teregato mi algon men medu nimman jehe nimume ehem mima algon men wama hingashe duniye gaves kaamiyaba hasil kura bayaka adi akhiratu gaves kaamiyaba hasil kura bayaka mu'minu naki hame kan akhirata kaamiyab hasil kur mase kura ben duniya ke wes kaamiyab hasil kur matta ka mase kura ne vegen targon me kura du'a ge gotu Allah subhanahu wa ta'ala algon men das kod bi du'a gas mi annani ki ke rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana ya Allah timanne duniya ga wes falaha kaamiyab devande adi akhiratu ga wes kaamiyab devwa faade e mu'minu naki hame kan akhirata ke du'a kura ben wes no duniya wes hodu mattaka maseka puranga baje eves hasil puranga baje e ayku ga akhir ves hasil kur mattaka maseka puranga baje emima e dekan e de duniya ga ves mi duniya ga ves adi e duniya ga ves kaamyab hasil kura bekom ga wama hingashe wakin asa gotegga algon men duniya ga di na kaamyab vikam ga vies fahuge kaamyabi e algon men duwiya no desh fahuge kaamyab e algon men na kaamyab baje algon men alaku e මේක මට්ටක මාසෙක කුරා බෑකම් ගම මහින් ගාසි දුආ එක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලුන් මෙන් එම්මෙන්න කීවෙස් දෙදුනියේක වෙස් කාමියාබා ෆලාහ වදු මට්ටක මාසෙක කුරා බෑකම් ගා ලැබුන් අදී එක මට්ටක එකමගේ හේතු තෆීක් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මෙමර කො දෙවා බෑකම් ගා ලැබුන් හාදා වසුබ්හානක අල්ලාහුම්ම බිහම්දික් අෂහදු අන් ලා ඉලාහා ඉල්ලා අන්ත නස්තග්ෆිරුක වනතුබු ඉලයික් වස්සලාමු අලයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහු